Hi everyone, welcome back to my channel Gitanjali Story Time in Manipuri. I say matam khara lecture ure just hapta ama wari lecture ure mayam na waro bibaya de I say angangai gi suti leibagi mogi break to gi chatta yada bagi chatho bane hala aga mo isa mo nungai rudre inge yamna makhone chapa mafam do so kitang lok nung kai muk tawdana aina hak thana थागतचगेना तौब मतमना थागत पंगम हौद्रे मयामना आकपिगनी अदो आइनि ngасili de wari se kanone miyoiba haibase akhoi se khoina naked eye na uba ngamdaba or akhoina understand tauba ngamdaba sigi mathaktagi hena there's lot of strange things ko haibadi angak pa thoudok akhoina adi akhoi di scientifically thi de na kainoma khangdaba kainoma udadi lai ni haraga tawbus ma'am lai adubo aina ngasi lido wari sidi aisu punsida ahambane tarise aduga aina thigalura matungda it was there is a lot of unexplained story ko haibidi explain to bangam daba story ma'am larameba adu ngasi gi wari se ahamba thokosibudi ahamba ina haidi kano tarakanda aigi stories especially Mr. Bolen habdo I'm mas aigi inspiration aigi stories sing anamba magi story ngaktani aduga mana mu tawba story dagi aina mu changaga mu parurakanda different storytellers singi different styles got different story le adu mayam do aina compile tawraga lizab do ni ko wari se ado miyoiba haibase thajadaba ma lai hebdo every time I said about akhoigi awuba mina di thajaba udaba mina di mana uri do kashunate haiba adugumba mayam lai but in this case aina jigli the story se sidadi ahambada hoi oiramdaba yai maybe khangde kainoma tawramba yai something or someone ko ado ani suna mung thok toine adoga matungda su moina adumaina thoi hen report se leiba adoga si ikui dana thokpa waring aptani kari dawagi no news sa asi je haibadi flash stroke biba aduga yamna viral oidaba haitare ne huziki matam na haragana adu kari gino de khangde but aina huziliza doi wari ani se mayamna dum tabiyu aduga mayamgi opinion su dum pibiramo kari mali kari dawge habdo aigisu aina kari khalli habdo ai end of the story the lizage so what is haujarage ko wari se ani je adum connected oi ado same haidi yamna ani ji gi mystery haigi kaitare ne ngakpa thoudok mysterious oi bis chap manai ko manaraga su wari je khenabagi adumai lijarage wari se South Africa da thokdoni ko October gi 2017 sida thokidoni South Africa da nongma nupama October ki 2017 sida tatike katsai ko ba 61 years old suba nupama laktoini mase lakpaje mase kuina mabuki anaba haidi khoigi abdominal pain tawraga mase kuina naraga leibjani nupase leibasida my family singina doctor da chalo yengo haibisu maze hek ahan gi dilai dina chaning da bodogi is phanida na sum adum mai anaba gi course loira phanida kaina su zum lai thokpa sum na ba henjale maje na ba henjala padai dei upai laita dana moigi huziki South Africa gi mapham amni ko Stellenbosch sai se yamna richest khoi gi kaitare the city ma moi ina khun ba mayam gi city manung da amani adada Stellenbosch hospital hina male sigi hospital sida mase poraga moina yeng basida moi gi doctor singdana maje surgery tawda di araroi adodana surgery tawra si khotla sin haire ado huziki 30k je mase khoigi adugumba surgery gumba da khara ki ganba hanwar 61 years old haise khara dum majuki macha maigi macha taruk sulai adagi mana khali je mana kari gumba surgery sida soiba khotpa yauraga di kara mana family take care tawduna ko tawde macha sinjana how mana dad phare baba ka tawrogi ka shukai de ka tawrogi daddy ka shukai de ko te nangi na buk nari do hanam te yengje ko chen tawdagi doctor sinasu mai mabuk se na basi phana kuire magi abdominal issues e kuire banina surgery tawrasi haina moisina surgery se October gi tang manga 2017 sida schedule tawre
mas lae na mito lae mai nurse adagidi moi jingjina mai gi prep tawre surgery gi hidak mai gi chabra chakcha da ba khota ba du kari krak mayam phangdana khotana dum tawre ko tawbudagi doctor singsina mai gi lore mana nang chalasi henda nang gi surgery room da wheel in tawsale dagi surgery tawbagi ready lere they put on the gloves moi mamit mana loina hape khole duga moi operation gi moi na ngasai gi anesthesia do kape degi maji mami to pura tarang jat khare ngasai gi light thadar pani kholam bane he was out surgery tawre surgery was successful mase puthora recovery room da thamse en amogi operation loi bese ana mana recovery room da thamiko recovery room se thambase da maje gyan tara ga ising thakningi khotningi kaina wangang ba hore hawdagi moi hospital mina su adagi ngasai gi Stellenbosch ki moi gi laiba doctor nung se so okay the surgery was success oire khole do na ma spina tawre kholi ne healing tawre na hairaga manu ji gi surgery room se da lairinga chida ma se dum gyan tai he was awake ma tumam basunati gyan tai wari sadana nurse tuga adum phagi pharang tawdana masi leire adagi my cousin am la mai gi manau nupa Christmas kawe manau nupa Christmas katsai sila amaga mino wari sanare mana nang kamai tawi kholino du mayam badu da hangna khotna mana loina makti phare do ai isa je yamna makha dagi ngasagi moina anesthesia ka pu budune adagi hida kai ke pain killer cha buduna ama khara groggy oi khara drowsy oi other than that ma kem tok di khote do puk maya ji di nai khole ma buk si pura le lag tawni moi operation je kari no di moi na power de idre ma gi surgery kitang tawni adagi di Christmas na phare do di nangi recovery dagi nangi sumna kana general wata hongdo kanda mayam se mu unaba mu changa halage kholamage harmaga manau nu pa je chakre dagi ma sina matan leire ma jing hip tana kaimbo lei adum tv khara yeng khara cha khara hip tawraga leire ma sisu adagi nurse lak toini nurse na la kan sida smana tachi ke nang kamai tawri kholi du tawe na hange da tike jeju o si makha da khachi chikli tawi kholi aduna tana I'm fine I came tawde khote am nungai khole du tawre but pukna ba naroi do bustagi amona naroi khalu ba am haraure khole gaina ga masu adumaina moini wari saraga ngasagi tatike gi phabung sigi kano sida mai gi sheet se mo laba haide mai gi bed sheet mai gi blanket ke laibido adada nursina ai se nangi kano se bed sheet ka kano ga se chengdo anangi se singe ado ai zagi hallway haije mai ka si laibisigi hek thokpaga ni ko lai je hedi kaisu atopa cha tokbagi kaisu laite bas mai ngasai gi ka sidagi thoga aduga adugi daida stack tawraga laiba potni ngasai gi moi gi momba phidak adagi monghum gi cover kai do mana do ai lawruge nanga tang hepamo kai moi ni phagi tawraga nurse na thokla aga ngasai gi phi nung kai krak se mana lawraga adagi di bed sheet adagi blanket adagi cover se lawraga mana changak toini ko ngasagi nurse na tatike gi manakta changa ise 5:15 adai dene ayuki 5:15 adai sida changak podo ne baduga mana nghaktang khak ngasigi poto lawdo gi thoung ko thoraga maybe ma habido 5 to 6 minutes mungtang oiramni hai di mana karamba blanket karamba bed sheet dagi di karamba kanu dakata ge na mana yemuraga lawraga changak pasida phabung sida tanu silairamdari tatike je leiramdabadagi doga phabung lusu hoigi hainaga mi mana hagut khibagi type ta tawbagi kai tare suppaga leirambado ada doga hujiki mana lairiba recovery room gi washroom jisu thonglonba ada nursing na khalisina mado aina ngaktang phi hujiki moba phida kari krak phi do lobo changi ngai da washroom na changam be ya na mana khalaga haidi majo magi sai phabung do sembidana mbapidaka hongbidana monggonga sembiraga masna ngaire couple of minutes pass over haidi minimum nga turuk suri thola mas makhon su tadi manung sita koi gi flush tawbagi kari mi malebe gi tadaba dagi mansna kaito mas mana tatike si pu kai dawra sano na mana thong do thillaga mana hal sir
are you okay na mana manung sida sir nang kaim tawdab natro are you okay I fine sini mazo kumaktre kumaktabadagi mana kai tawro sano ne nang sai nurse su nga khale khalaga mana thong se hangtok pasada thong do magi kano gi hospital gi thong di lok taw de ko anamana recovery da lebe mat kai gi moi anama thong sikse thong lo recovery moi thong hangtok pada mana thong jang to hangtok na ai manung na changa e nang andaka tara jo hairo o koi man gare nang kai dawrage kai mateng pangi khot ki na mana thong ju pura hangtok kan da di tetike je leram dare leram da bidegi ma sim swai laure di kan son do sai gi nurse to di kai no ne phabung da su laite aduga barum da su laite na adagi ma si thogla aga ma si na khalli je kang ga moi ge gi mai phabung de kang ma kha dam pak thar bung yenge adagi saida mu moi gi kano pada ga lai bedu to hang to yeng ka ma si ma ku ngaure di karam mai na uji ki patient mabuk ta lien ba patient adi liem bu sungam da nu pa do hoi barum da budi ma na tang chalinga na tam tap na chalam be ai but lairam dre ma kadai chatoi no na sai gi nurse na ma se pa tha sare de gi nurse na khalle ai na nga sai phi mayam do pai ringai da haibiti ma na mo phi da blanket sing do pai ringai da ma da thogla ga di ai na u ga ni sini ai na maning on tho lai bis na ti room do on jala ga ni ai na lai do room do on jala ga room do gi nakan da ne ma gi shelf to ne ma po chai mem lai je ma na ai je ai na se dai da lepa ga di u ga ni natraga ma je na chin gi ba jala ma u dringai da but it's impossible kamaina chen doino mabuk ta le laga surgery tawri banu pa du bu karamaina chen doino na ma je gyan ta dab de gi mana cd my superior sing da moi gi do gi mi sing da hai da ba yar ro ya na ma je pakhatana chele ga mana inform tawri hana do gi room number do lai pa tike kat sai do lairam dre khotre to de gi moi sing ju kaino lairam dre hai ji bo nang urami na tro sini mana ui ma do gyan tar ga le hoini du ga bori sanara mini khola mini du ga aina mai gi blanket ka phi ga lo changa ga changa pada lairam dre bathroom da su laite kang ka makha lo kha loi ni yenge laite karai chalam dai no amta yeng je khoje taw da gi moi na nga sai gi mai gi superior sing na hospital du gi mi sing du ga wari sare ha de moi gi mapu jing du ga doctor head of doctor sing du ga wari sara ga moi na hai je moi ji ju hai di kari no na ngang du operation taro tholok pa kui driba pung ohum mari pha da ngari pa nu pa do ka mai na mang doi no kho doi no tor moi je du ga moi ni imung sida sathiri jang je moi ni imung sida inform tor doi ne ba imung jo inform tor roi ado doctor moi na sorry police su inform tor doi ne ba moi sina magi mang bagi tang manga numi ayuk ki haitare na ko ayung anta adani ma mangi se tang manga october tang manga sida sigin anumi sima moi sina kanam bok ta haidok ta bida koi thi re hospital sima phangdare second day je muk thi re moi different moi wings sa ta na thi re di karai da lai gare ko la kare na adu zo muk phangdare phangdaba da gi upai lai ta dana moi sina moi gi family sida phone taw doi ni ko mai gi manau nu pa nga sai christmas en nam lak bodo aduga moi ut phone taw raga moi na hai je 30k do noi ga lai bra sine ba adegi moi sing sina khari nu 30k do khoi ga lai hedi wedi 30k do bu kamai na khoi ga lai doi no ma do hospital noi operation taw raga noi da na tro le hori do kamai khoi ga lai doi no hospital jina kai hare da I don't know ma numini ni sure hospital le thoki ba doga kai legi khangden haira ba adai di family to di horrified ore ne haidi kari no noi da operation taw bani na thamami no pa du bu kadai da satoi no sini karai da mang doi noi na ngang du bu kari no na adai gi hospital jina I don't know haidi karai chakram no ai khangtre haidi akoi hospital da lai tre koi thire ma do check out to ko kem to di ma tumina hawla chakrama le sini adagi moi family jing je songninge kari no moi da di mabuk le operation da no pa do ma thanda kamaina check out to no this is not happening and moi na chalaga police ta phone dore police adi moi na chalaga police phone ju tore chalaga inform ju tore adai police la hospital la kan da noi tok nai je kai no khopono na moi family do bari sabdai di 30k je moi nai je family ka su wari sana banate last time aina lakpa da di mang recovery room da
ma hippaga aiga wari sanarami ma swaina mabukto yam kana naba na na te khotpe do khara nungai khara di nungai re khole nadre haina hairambani adugi matungdagi noigi care da laibani noina doctor ni noina hospital ni noigi responsibility noina karamaina no mi do du hagola sakhari haijibu o yabra aduga operation tawbusu nongusu phadriba nupa du karamaina hagola satoi no moi tawra mari tawnabadagi police ka moigi hujigi hospital ki koi moi hospital gi moi authority sing jaga yanare phare en haraga moina tang taret sida hasagi moina 3 je manga ga taru ka jani october gi 5 ka 6 ka 7 sida moina public search tawdoni ko loina ma khaidi moi gi hospital jin jida koi thi basida thi basi moina thi basi phangoi done ba kasagi nu pa se ibe do phangda ba dai ngasagi family do di tawbam khangdre haidi karino karai chakrino haidi process to karam main to do no moi je gyan ta tre how do I process and moi je ngaw le moi na hospital du ju tainare hospital na hai je ta ticket to hagol sat khri ne hai re adu main tawna raga manung sida moi do adugi yana na ba tawringai manung sida adugi ngasai gi mangre na thinari gi thiba phangdrangai gi manung sida moi sina khali sina kadai da leibano khotpano police na ju akoi do ma do missing person na thirage kholage du tawrage na moi mam sam sen da tawna leire leiringai sida october gi tang kun mana mangre sina tang tare do ni ko mangre je kun min idi almost 15 days matung hai tare ko minimum trauma ni gi matung sida hojigi hospital gi wing amada construction ama tawba jani moigi mathaki insulation do yada bagi khotpagi construction tawba sida construction gi nupa ani sina lamoi ani sina laaga hujiki ceiling ama lei ceiling hai je maintenance ki room da far away patient na leibe mafam do na makhalam ni ko moina leijna makhalam ni ko far away maru da chalaga moina better wing at accessible public ki access tawba mafam na tabam jaga amdagi moina changaga moigi ceiling hai tare ne hujiki etic tongna tawi ko hospital je ki kakhatlaga moigi construction area se kakhatlaga koi gi sagi ceiling gi mathakta moigi kano do hangto oga kholaga aduga hujiki moi do moina do repair to bo khopa to do isani ado asigi mafam je moi maintenance crew natraga na koi gi adugumba construction gi maintenance gi moina lakpa na seasonable mafam sunate aduga public na hekta easily access of mafam sunate ba yamna secure ga thamaga hujiki ceiling se koi gi ana handle naga yamna mu aga chingdara khotlaga tawba mafam ne ada moi du gi mafam du da construction tawba lakpa hujiki nupa ani se laaga moi jena kairak thara ka khatle moi hangto e ceiling do wana chinga ga hangto ga mu yenge do hujiki ceiling mafam hai se ju khana angang wari nga da di yumjau sing je lei ko ceiling swaina koi gi jinga ga koi gi kano gi marak ki da chawbudi hana paga name di amna di name ba hai tare ne ko amna di name ba aduga smaina paga tawbuse khoi thaina yumjau da leirame chuning sangi duna dugu mas kana hai tare ceiling etic hai tare ko manipuri da di kari ko buno ai chining sangdre mayamna khangma yawri ga di haibiro ai ju mathangi wari na haiba nungai na ba ado jiki etic sida kakalaga masida yenge mamtrit mame manong du kai muk laiba po na te ko di madak to mammaga aduga koi gi pochai wooden gi beams mayam na sumaina ngara ga laiba dugu ma pot ne ada masina adugi to kakalaga sai nupa sina torch light halaga mai makok da headlight halaga masu yem ga sida lamna kai no mu i masina jigi construction nupa sina adai masina khari no ina ada urisbo haidi moi di just sigi ceiling do repair to lakpani ko man manung moi etic to lakwa zamana kakhatla kan yenga kan sida di mi magi figure amada kwai ceiling kwai kachin pitro pikpa jaga amda phammaga leirame leira changa yenga kan da di ngasai gi tatike katsai do oi leirame moina adu do khangbadagi police mayam lae dagi di moi gi doctor gi moi da gi mi jing tawra khopa tawraga माजदगी थांगदरगा मोगी autopsy तौबा मागी सगी postmortem तौबसे ngairaga karino do moije du dagi ingbagi moije ngairaga lainare मासे दुगी सिलिंग मनुंग द लेरंबा हाइजे यामना ngakningai oeba mi aina haidi pharene maje dugi ki nurse tuna mai mafi maron jing do yengi ngai da tuminna maje thokro khallo
maje tumina khoi gi ngatang hidak tu gi kanona ni khangde thokre na khalase kano si 30k je adubu mana huzigi maintenance room do karamaina khanga jatoino pare maintenance room zu mana phangye na khalaji ko khalaga zu sangaga huziki pairaga singdha doriba potse yamna lumme ba huzigi mana silingi area ma moine huzik changmui mana lerem de area se adugi silingi area se ju public access oi areas nati mana mabuk tu da thangna lelaga operation tawriba sangna magi kano gi surgery gi leriba nupa du na painkiller du haidi hairaga zu surgery tawba haije chatpa bungam poti mana chalaga ceiling do hangtu oga kakhatlaga dugi manung da phamaga leiba haije it's impossible aduna takpadi yamna mysterious oire moi wari je oibedagi phare magi autopsy magi kano do ngai re si na moi sinjina ngai manung sida family jingjina ju su tawre ne haidi moi hospital da noina noigi responsibility da thambani mana mangre hybrid akoina khali je ma phangadra khanbani but mana do maina magi dead body phangam bado koi pen de khotina tawnare khole dagi moina just autopsy result duga amta lakhe jino khori jin tawraga moina yam thubida autopsy result tawre tawrakan sida autopsy da la ami ba magi kano se moina moigi family khaktan da haibani ko ado moigi family sina press ta la aga ngang bado adugi wari do khitani yauri je moina hairi se kano se 30k se maje siraga ceiling mathakta pukhatlambana 99% nammi sineba adaga second da maje surgery gi complication degi sibanate mado already recover tawraga lairaba mi ne adi wa ngangdana lairine third da something or somebody hedi kanagumba ma natraga karigumba na maje chingaga puba mali moina haije moina doga mathang da moina haise mase natural cause sibanate haidi heart attack tokba khutba sibanate we don't know who killed him haidi khang kanana mase hardly no kanana karamaina puri no je khang de na adumaina moigi families hojiki doctors sinjina 30k gi families da inform tawre adugi information do moina public tala aga haibaneba ado haibado usigi press mayam le authority mogi usigi press singduna usigi kanogi Stellenbosch ki hospital sida hangma matam sida mois manung da paisa di pinaramani ado duna yam kana moina ju haidabagi we kamana moina haibado akoina moi imung du na haiba khudmak loina yarakanda akoi sisigi release tawbane we agree with all the demands haidi moina tawba demands sing do loina mak yaraga kholaga adumaina tawbane but we cannot say haidi adugi matung makhadan khoi kaimbo haiba ngamaroi na hairaga 30k gi case solution le ngasai 30k na sigi bagi matung hai tare ne si zaida ina habado sigi wari ani si connection lai doini yamna weird oiba thoye habado si sina second suba nupa oidoni ko masi magi sik incident sina me gi tang tara 2019 da thoktoini hoi chahi amaga makhai ngasai 30k na sigi ba chahi makhai gi matungda chahi yankhai humdoi suba father of four ko Sandil Sabia kauba koi construction worker masina Durban haina koi one of the richest kanu haitare ni city of South Africa je yamna koi angau baga amu baga mix tawraga leiba khotpa dugumma yamna chakhotpa mafam amane Africa gi adawji jam ina kara yam khunba mafam ama oidoine adama je na construction worker waraga nongma yuma madama se construction tawraga leiba jani leibada masina tar aga magi makhong je tek toine magi phaigan gi saru je femur bone tek pai je loirabne se nang kari mu chappa ngamaroi doine asigi femur bone je ma se tek pajani tek pasidaida magi sagi moina hospitals da moigi family jing tawra kholaga ma je puraga laktoini ngasai moina Sandil gi makhong tek pagi khotpagi puraga lakpase Mahatma Gandhi Memorial Hospital haina South Africa gi Durban city gi khoi khara yam ina ekara yam khunba city haitare ne South Africa se white and black the mix tawraga yamna Africa gi khwaidagi chakhotpa mafam ni adama je pura la ani moi gi family sina adama se de la aga mai gi makhung ai de femur tek ba hai je bu karimbo gleng bangam pote nang
ꯆꯠꯄ ꯆꯦꯟꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔ ꯂꯦꯡꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯈꯣꯡ ꯅꯥꯝꯃꯁꯤꯃ ꯄꯨꯡ ꯇꯦꯛ ꯇꯦꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯩꯒꯟꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯩꯒꯟꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯃꯔꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯝꯃꯛꯄꯗꯨꯅ ꯈꯨ ꯈꯣꯡꯕꯨ ꯂꯣꯏ ꯁꯝꯃꯤꯕ ꯁꯔꯨꯅꯦ ꯐꯤꯃꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥꯟꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯁ ꯅꯨꯡ ꯍꯥꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯁꯤꯃꯦꯟ ꯍꯩꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯊꯝꯃꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 23 ꯀꯣ 2 days ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯪꯉꯝꯃꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯪ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯅꯪ ꯅꯥꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯒꯤ ꯅꯪ ꯀꯩꯝ ꯋꯥꯔꯨꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯟꯅꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯜꯗꯨꯅꯁꯨ ꯁꯥꯏꯅ ꯅꯥ ꯄꯦꯟ ꯀꯤꯂꯔ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯏꯅꯛ ꯅꯛꯄ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯖꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯊꯣꯄꯦꯗꯤꯛꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯔꯊꯣꯄꯦꯗꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯦꯛꯁ꯭ꯔꯦ ꯂꯧꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩ ꯉꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯁꯨꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯖꯤꯟ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯟꯗꯤꯜꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯒ ꯃꯥꯅ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯕꯒ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒꯦ ꯈꯣꯠꯂꯒꯦ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯋꯥꯔꯨꯔꯅꯨ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯟꯅꯔꯒꯦ ꯅꯪ ꯋꯥꯔꯨꯔꯅꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯟꯗꯜꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯇ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯍꯥꯇꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯗꯨꯔꯕꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯖꯤꯟꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯆꯪꯉꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯎꯔꯤꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯖꯤꯟꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯐꯕꯨꯡꯗꯩ ꯐꯧꯔꯤꯅꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯨꯒ ꯀꯔꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯣꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯖꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯂꯟꯕꯣꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯂꯟꯕꯣꯁꯀꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯝꯇ ꯊꯤꯕꯤꯌꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯏꯟꯐꯣर्म ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯆꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯊꯤꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯤꯐꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯤꯗꯣꯏꯅꯣꯕꯨ ꯈꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯊꯤꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯒꯣꯌꯤꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯇꯦꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯕు ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯨꯔꯤꯅꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯆꯥꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯛꯇꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯀꯥꯝ ꯗꯥꯎꯟ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯗꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯝ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19 6 days ꯀꯣ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯁꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯃꯥꯡꯉꯤꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯤꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄꯣꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯤꯔꯤꯅꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19 ꯃꯅꯝ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯋꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯝꯊꯤꯕ ꯅꯝꯃꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯅꯝꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯐꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯊꯥꯔꯒ ꯊꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯊꯤꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯤꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯅꯨꯡ ꯁꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯨꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯦꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯤꯂꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯦꯅꯤꯇꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯁꯤꯂꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯕ ꯃꯍꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯝꯊꯤꯕ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯅꯝꯅꯣ ꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯏꯁꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯗꯨ ꯀꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁ ꯃꯤꯗꯣ ꯀꯧꯔꯒ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯦꯟꯗꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯄꯨꯝꯃꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯝꯕ ꯃꯁꯥꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ
baffle lawyer habadi how is it possible jini mazina hojiki janitor gi ka je karamaina khangaga karamaina changdoino aduga makhong ti aga leiba nupa duna mi kanambu udana hospital gi guard amata udana patient amata udana nurse amata udana doctor amata udana hujiki janitor gi room nu da changaga magi ceiling nu da kakhatlaga kaidobai leidoino je mayam je da ngawre but moi is matam da South Africa se da ngawre but I don't know why sigi stories je worldwide ta kamaina kano tawdrino duga mi sigi matang da su yamna yaude I don't know moi gi government jing na tawgano na haiba oirambasu yai moi gi haidi mingonda haining da badu moram sai but it I bu yawno matha I di khangbo haidi karam aina dugi aduju surgery tawbo lakpa normal South African men koi yums construction yum saba amana mapa koi thabak tawba kashuju haidi yam kanna koi kano ju mina tabajing dubu karamaina hospital do laga ceiling da kamaina kakhatlaga animak aduju sahi anibo phadana siraga leiramino ai bije ai ju gyan taw mi ju mayam ju moi Africa da ju South Africa da ju masigi matang je da hekta viral oigi ba hangbara haidi mi bu karamaina mangrino na adama yamna thigat pagi thijan bagi matungina haire se there is a serial killer ama leire moi theory moi na hang to ise serial killer sina chatlaga mi jingdo hatlaga pu gi bani sini adu mayam na mu hari je karamba serial killer na mi do nurse mai mi lai na karamaina huziki mi asokpa adu ju leng ma ju ngamdaba mi jingdo bu maina pharaga ceiling mathakta khakala pudoino aduju moi huzik lairiba singdu ceiling moina lairiba room singju ju ceiling hangdokpa ya accessible oiba ceiling am ta yapote ko third ta a monster or a ghost moina aise bhut pret ama lai bhut pret sina huziki mi masa son ma jingdo overtake tawraga moina chelaga chatpa ma adu I don't know adu thajaga da thajaroidra third ta moina haise sigumba phenomenon se moina haibado instant simultaneous teleportation haina haima haibadi mafam amadagi mafam ada teleport tawba or alien or a person amana mi se teleport tawba adugumba oiba natanadi moina hujiki access tawba haidi access tawba nga hoi ngasai hai tari changba yadaba ega hoidi mafam duda moina duda leiramido teleportation natanadi kaimbu laite maybe a dimension world ama da dimension ama hangtora aga somebody grab them haidi kananom na moje grab tawraga teleport tawraga ceiling mu thamamba ma natraga alien ama na teleport tawraga thamamba ma ado aigi yaning madadi moina piriba theory mem sida hojigi teleportation sida yaningi ado mayam na kari yaningi haibado aigi comment pibiramo matang sida wari solution jarage ado mathang wai dong theknarasi mayam aigi wari format se nungaragidi mayam na share tawbiyo like tawbiyo subscribe tawbiyo ado mathangi wari dong theknarasi ko mayam bye